Asam Manpeng ang Governor Jagdish Mukhi Karbianglong ng Kahumri. Bogojan Higher Secondary School ang Karbianglong Primary Teachers Association at tumpen Siksa Samaro Kepedupon. Manjay hitia nung chomna roya tak dolong ka viajok lang roy paray ke do arada tum kacelengapan katura. Cardo, news time along penilitary chisong tiro number tangton pen or jake tam. Asam Manpen Governor Jagdish Mukhi arkoy ni Paisur Kep Arni arikang sam dipurong supian ng palipen pini arkoy ni Pai Kep Arni dipurong supian kang ada paporpen pinang ana demalong kahumri damasay dengpon. Nini kahomre mo dengpen arkoy Sir Kep Arni arikang sam porpai pora minute pokebra po pormalom Asam Manpen Governor Jagdish Mukhi dipurong supialong ng palelo. Dipu Circuit House long alangli ajo bahado si putot adap mate arkoy Kep Arni Manpen Governor Mukhi lapen District Administration ng bongketon kelangpen kikikida maputak chingwai chingsay pado. Ang parda birda keto porhot anke dipu Civil Hospital dipu Golf Boys Higher Secondary School pen chinglok penang ana dimalong kahomri hot Karbianglong Autonomous Council CEM to the ramrong hang sitami kachitong duna berta ng le. Bogojan Higher Secondary School along Surihini Rakrainer Kebaning Kana Parman Arkoy Nipai Sir Kepen Nipai Kep Arnian Ninia Parman Kapta Tumpen Siksa Samaro Kapadopon Aberta Kat News along berta ng le. Ninia Parman Bogojan Higher Secondary School along Karbianglong Primary Teachers Association mati tihek pen kapta atumpen Siksa Samaro Pado. Arkoy ni Sir Kep Arni tili siya porpen Karbianglong ang kangpen kachitong dun tanbang at tumapan kangtum karni Pado ponsi ni Sir Kep Arni aparman ajay megatengpen say pachun ponlo. Lapen pini Arkoy ni Kep Arni ada porpay trok siya porpen kapta amay pi langtoy pirong pipipen kapta lama ingtur ponlo. Porpay trok sira minute Grape ho porpen don mai pi veli timung pipen si kachikimoasay along Japon lo. Apitu porpay trok sira achitima porpen armu kachijeng. Porpay Sir Kepa porpen tanbang atum kachingwai pen chinglok ajay megateng pen sayang deng doan padupon dedapi anarlo porpay krehinia por pen rada mai pi pamanpon rada mai pi along kapta mai pilang tui pi rong pi pen mai ka chepen pupon mai long chundang probinhan si pen si chupalu hi tumapan pachinia por enlo alui sarpo man pen Karbianglong Autonomous Council Education em jagotsing ti chitong dun papang jangalu hi em madhurjo dekel pukon Assam Primary Teacher Association Maipu Barman Kalita Ais Longki Rongpi Kapta Dunmai Pi Veli Timung Pi Rapchun Bang Philipson Be Monsing Leng Rohit Tanti Lapen Pinan Kithigiding Atum Chitong Dun Raji Mokoli Haban আমি আপোনালোকৰ লগত থাকিবলৈ পাই আমি অতিকৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত আৰু আহি থকা দিনবিলাকত এই পাহাৰীয়া জিলাখনত শিক্ষক সমাজে যি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যি দায়িত্ব আছে দায়িত্ব আমি নিষ্ঠাৰ সততাৰে পালন কৰিম Manja SBI mati NH atwar pipen kilometer ingkoy anta kave kahilo chomna royalong arjiding kloipen dolong kahino pen piniarni anta Karbianglong Autonomous Council hin pen avi kiroi tu kasalok pon jiapan saikeding pon kave ajok radatum kachelengapan katura thektik pathak kat news long birta nangle Dhonsuri constituency pen Singhason constituency ahoy manja hitia nung mate SBI manja branch pen mitar ingkoy an bakahilo chomna royalong dolong kave pen Rong creep ho susi arong arat tum kachelengapan kisung kadnu sa perangke kahomri damhot pinang an abang pubang piatum manja hitialong chojor cholang kesu kachelanga hem an kedam school kidun au sumaratum kedam kewang katura thekte lamthe nang pachini dun no ningkreng ning tia hotke radatum pen mithang kaselampon cheka dolong pensi langroy kaplo sitame barla hot ason ke langroy ke kabja phan chetorok mate ke kap hayatum avi buta pachini dolong le misen asonte manja hithi mate NH atwar pi an ke pali jiaphan minute ke panta nangni setame non ke dolong ke do mate gari motor kacheleng le twar pen si kacheleng nang ko ojok minute plike phokep an bak aphisi le unji pusi pachini lasi non
Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Keti Geding Atumpen, Manja Roy Mati, Chomna Roy attack Aprang, Ason Tak Tak, Dolong Kedon Asai, Keding Ponja upon Radatumpen, Kachuning Ri Padu. Normalom so por upon the Hinaparman, Beer Taming Tompanik Senate. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihin mo pivotot Bertalong Wang Tulum. Prikebra pleng deng Karbi Risunim so Rongajelong Pacheton pen, Karbing Long Autonomous Council pen pining nini. Restricted holiday. Hoksi Karbing Long Chokomar aham pangapan Bertagame Bajir. Pining Prikebra pleng deng Karbi Risunim so Rongajelong Pacheton si, Karbing Long Autonomous Council pen nini. Restricted holiday. Hokponlo. Arkoi Sir Kebarni Karbi People Hall along Kapado Sir Kebang Ding Chong Mai Pimati Conference along si La Solam CM to Liram Rong Hang Pachita. Alang li Chong Mai Pi along Lam Kaning Jehot Karbi Long Japia Jahoy along Le along Aron Repen Hemrit Kachiki Matumapan Prabjin Pen Direct Po. La Sonak Taxi Sai Pader de Pin Pen Lakijan along Takiklam Japan Sik Dang Bomlo Puta CM Rong Hang Ningje. Lapenke
bang biu ni ke ni thom bi da titi kulibe la ben ke Durga Puja ni ke ni thom ni bi da titi la si Karbi cultural society Karbi festival bang ke pining pen ni huli de pija do ni di kera la ran ko calendar ma theklogi na kimile calendar lo ni da bang pija to huli de ni bang ke la da ke Karbi anglong bang ke sakuri ke doara tum bang ke tak nanglang nuje ni hang tum ta nanglang nulong po nanglang nuje ni hang tum ta hem sanglong po la bang ke ni awar sai pipono ke free bang ele tum bang ke border issue itum Karbi Anglong ne 10,434 square kilometer do hola 10,434 square kilometer bang ke chok tamela ke nagano Meghalaya no 1 inch ta pe ponong ne dadangi la bang ele tum mane municipal tum ke song nangi la pen ele tum la bang ke je rai du nangi don mal itu la sini ninje welo nilia kapera mai do di CSP bani la border alam langkai jam la so check pro sini tum da Longnit arat serhanjang katiki pen karbing long upon birta ke make kevan longnit aroi para haraita hanjang rong hanjang angpar lapen hanjang athele langlete langathai ave Longnit amanganat longsokang tu mati siloni langberanat serhanjang katiki longsokang tu kilang mea puthak longnit aroi para haraya long hanjang katiki pen pining longnit apang akele lang methu langroi para harai hanjang arong angphar arwo thi kursek anpin longnit atawar pen kachehelat abang phubang phi anta ser hanjang abiria phan langle un e laso hanjang apam non ke pijop pipi arong supi pule pudet sita henoneji hanjang ke me langdam pen hanjang hem phuatum ning che parong rinti longnit hanjang ajo pen honsere po deben timung kad nu salong birtanang ki lo tengke taro arong ingleng arong terona rong terang arong lapen rong hang arong asor hanjang tiki dun rinti Pini news time berta bang kelapan si kang ton poniglo lai bom the card news channel do me attack me korang tu